وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه فبمشيئة الله كما بين المقدم حفظه الله ورعاه فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك سيدور حول بر الوالدين نظرا لأهمية هذا الموضوع لأنه لا يخص بعضا دون بعض إنما يؤم الجميع. بر الوالدين لا يخص بعضا دون بعض إنما هو يؤم الجميع. Haraiba onde attorde ko ɓuri hanude kon yettugol Allah tabaraka wa ta'ala nemin ɗo kala ko nemina kon ko kanko holli ka deftere makko teddude wama bikum min ni'matin fa min Allah al-mun'imu yastahiqqu bil hamdi wash shukr. Kanko subhanahu wa ta'ala wadhalika Qur'an wondema kala nema mo wonduɗon o iwra hay nokku sina Allah tabaraka wa ta'ala. Haray nemin ɗon no hamdidi e yettede adorɗen ɗum alhamdulillahi. Mi seediti heɗitiɗo wonde reweteɗo o ala e gonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala. Ngal geɓal immal ɗon kadi kanko tun nemini, kanko tun hana yettede jarne weldani, kanko tun tagi, kanko tun hana rewe. O maraka fiɗiɗɗo e dewal ngal waɗi o maraka fiɗiɗɗo e tagu gongol, taguɗo ɗimmogo ala. Ɗum kadi o landike landal kanko subhanahu wa ta'ala. Landal ngal ko bimana nafi. Hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Bimana ɗon taguɗo go Allah mo tawata hiwona Allah tabaraka wa ta'ala. Ɓaawo ɗum seediti kadi heɗiti ɗon wondema annabijo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah. Ko rewowo mo rewatake, ɗofteteɗo mo yeddatake. Haray ɓaawo ɗum onon kadi mi ƴuwani on waɗi noon wigol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko du'anagol on. Haray oɗo du'a si o jaabike o yonay aduna e lahara. Toriɗen mo kanko Allah toreteɗo o yo hawrindingen ko yiɗi o wela. Haray toɓɓere nde jogorɗen hiidude e ndewɗo suudu jeyande juuɗi Allah o toɓɓere huɓitude fof nde tawata mina hertorɗum woɓɓe tawa woɓɓe tawaka. Andi no waɗi toɓɓe gootako yahussu ba'dan duna ba'd. Ette misala no ittugo zak wono yaagol hajji ko nanditata e sifa ɗum ɗo wono jannugol wono waɗugol dawa. Ɗum ɗo arayna fuu ko woɓɓe go. Kono amma ɗiggangol nene e baaba woni ɗa mari, woni a ala, woni ɗa jangi, woni a janga, woni on e ndete hiɓe wuuri, woni ɓe wuura fuu e muɗum. Ɗiggangol yumma e ɓen ino waɗɗi neɗɗo jibinaɗo mina hay e goto wawata yawtude nden ɗon toɓɓere o hewde a kala nokkugo
jibinel ko lamɗo ko karamokojo ko mawɗo ko joma jawdi haray ɓeɗo no jeeya e ɓurɓe wonde abrase tedduɓe ɓen karamokoɓe ɓen e lamɓe ɓen e mawɓe abborteɓe ɓen e jomiraɓe jawle ɓen haray e julɓe heddiɓe fuu waɗi Allah wala kada karramna bani adam hande nde ɗo toɓɓere se wattane hillande ɗuuɗaka e yewtirede fayde on heɗoto ɗo hutuba hitande on hawrata faydi ko ɓurenta ɓuri ɗuuɗude kon katata ino yewte fi birrul walidayn ɓuri waɗi fof yejjitino fi nden ɗon toɓɓe ha joni sa no woodi geɗalɓe goo sikkuɓe ko mawɓe mum ɓe ɗaɓɓata barke mum sabu angal andugol ɓe ko hombo woni yumma maɓɓe ko hombo woni baba e maɓɓe waɗi na wigol tun ko ɓeeɗo jibininɓe ko ɓeeɗo mi artata kam ɓe no mari haqqe e hoorema no ɗam no woodi ko handuɗa andande ɓe ikhwatul iman عباد الله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الاشتراك بالله وكيف لا وكيف لا وكيف لا يكون كذلك وقد قرن الله برهما بالتوحيد فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جيا بألا تدبي يبغنغول نيني بابا ɗum ko jeeya ɗum e ko ɓuri mawnude bakkatu akbarul kabair alifu no ko alifu tafdil ɓaawo sirkangol Allah tabar ɗen andi ko woni hoore ko Allah yeddirte kon ka hoore leydi ɗo ko sirkangol si feƴƴi sirkangol Allah ko ɓuri mawnude bakkatuji ɗin ko ɓiɗɗo nde ƴaggani ɗum woni ƴaggangol o ɓuuɓu ko angal ɗoftagol ɓe e haqqiji maɓɓe ɗi ko honno woni ɗum wawata wonde Allahu on subhanahu wa ta'ala bakidiri ɗiggangol nene e baba e tawhidi on waɗi wawon ko wawul atfu wawon ko wawul atfu wa qada قضاء بمعنى عمر وحكم سي الذي قضى وبمعنى يمري نياوي جو بما وند وتعرف هي غوتو هي هوده لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا حجرا ولا شجرة ولا بقرة ولا بحرا إلا إياه ونا ملائكة باتنا ونا النباج نلاد ونا غرق موجو ونا نحير ونا لقى ونا بحر عندنا problem o rewede o woni ko moƴƴo rewa woni ko bonɗo rewa fof ko aray ko bone sa daari ɓurɗo moƴƴude tagorde nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam baki mbiɗe Allah ya rewi a daari ɓurɗo bonde e tagore nde wano Fir'auna hay nokku kayata Qur'ana no yebbi Fir'auna ko mo foppu no fot haray si ɗum ɗon feƴƴi haray bone hikkuɗo ɗon on ko ƴaggangol yumma e ɓen kadi noon
wiigol mo kanko subhanahu wa taala wa bil walidayni ihsana haray ɗum ɗon ko jokkiti ko alla ta'budu illa iya wawon ko wawa iɗen geli alquran mali'un bil mahdudat wa an tuhsinu bil walidayni ihsana wa an tuhsinu on ɗo ko monta wiya wa bil walidayni ihsana wa qala ta'ala allahu towɗon kadi o daali aya goo qul ta'alaw wiwu ko ayyuha nabi jan qul ayyuha nabi aw ayyuha rasul ta'alaw ari atlu mi janga ma harrama rabbukum alaykum ko harmini joomi mon e dow mon taw wat aranu ɗum ko alla tushriku bihi shay'a o watti on ɗum wa bil walidayni ihsana aya on ka suratu al isra e aya on ka suratu al an'am sen daari en tawayi lurral ala ɗa ko dewal ngal jomirawo subhanahu wa ta'ala wi alla ta'budu e ko wiɗo alla tushriku bi taw lurral ala e ɗum ɗo wota o rew illa iya ɗa kadi o wi wota on shirkan ta on shirkan allah hayo taw bakido e allah e hunde o wi wa bil walidayni ihsana ɗiɗi non ka sakkito bal hiya kañum ayeje yewtoje ɗen fi birrul walidayn min almawathiq allati ukhidat ala ahli alkitabi min qablina desa ɗum no jeeya ahadiji ƴettodaɗi ɗin e yimɓe defte ɓen ko atti en annabi subhanahu wa taala wa ida akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa allaha wa bilwalidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. الشاهد في الآية وبالوالدين إحسانا دونك ديني لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا انتني له آية جديدة آية الإسراء آية الأنعام آية البقرة دي لو فق وأدريته هو تنشركا الله هو تنرق هنا الله wondema kadi on nenete ɗo kadi wota on rew ko hina si wona allah ɗeɗo ayeje fof on tuma noon watta wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa ha nahnu eyno ɗen ɗo enen nasma'u bayna alhini wal akhar hiɗen nana hakkunde sanga e goɗɗo goɗɗo hakkunde sanga e goɗɗo goo hiɗen nana waɗi nasafi shadid ɗum noon ko sunnu sattuɗo min abnai l'islam tawno hara betenayi ɓiɓɓe julɓe ɓe immorde e geɗal ɓe islam man yasjuru ummahu wa aba on ñaɗanowo yumma mum e baaba e mum ñaɗanowo yumma mum e baabe muɗum aw yadribuhuma ma biya aw yaqtulu ummahu aw aba ma wara yani yumma mum ma baabe mum e nani wasisi goɗɗo bonni haqqille mum nden al aqlu ko manatu takedi haqqille ɗen ko kañum woni wengorde fawande si goɗɗo bonni haqqille muɗum ɓe jeeya e daruriyatul hams hifdul aql reenugol haqqille ɗen waɗi so yi goɗɗo wari nene mum wari baaba ɓen ɓe tawata kon sa woni ɗo ha a nawi heƴƴitaniraɓe yumma ma si goɗɗo waɗima e boobo maɓɓe mo duuɓi ɗiɗi no ɓe haray ɓe fota yumde enata joni ba ɗowi e duuɓi on nayndete joni noon am
tawde si goɗɗum waɗiba ɓuriyema bi adna chey ko honɗum ɓe watta haray hiɓe yurmema hiɓe faade siko nawnare yo nde iw'ema siko basal yo ngal iw'ema siko sattende nde sasi ɓe nani danan gawana sokka hay siko an ɗaɓɓitani hoore ma kaso waɗi noon o nenete piiji ko alay probléme ji ɗin ko ɓa tum nene kan ginganay tum ɓiɗɗo e o ɗo yani e ɓeeɗo waɗi ma pii ma yini ma ñaaɗani إني فلا إله إلا الله من زمان عظمت غربته وعمت بلوته وتناثرت فتنته فحسبنا الله ونعم الوكيل إني haray ɗum ɗo iɗen seeɗo wonde reweteɗo o ala e gonga si wona Allah ɗum ɗo no woni kaawe immorde e zamanu mawni tungarankoyagal maggal nden koko wowa wadde hurba piiji koɗi piiji tungarankoji fitna mum on nambara mum on huɓiti jarrabuyeji mum ɗin immike haray inen toro allahu on yo o yonu en e ɗiɗo problémeji o yoni hoolorteɗo yaqulu rabbuna tabaraka wa taala no wiya juumi men ɗuuɗuɗo moƴƴere mawnuɗo tuuɗo mimo hollaka deftere makko teddude qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هري ɗeɗo ayeje ɗiɗi ko honɗum woni en ɓawde tawi en jettino seeɗa e aya arano donc wafada rabbuka ayutoyi wa bil walidayni ihsana kata ɗum ɗon ko dalil arano on ka birrul walidayni ɓe inni si tawi imma si tawi yottike kama nayo ngu goɗɗo e maɓɓe maɓe ɗiɗo bimana yumma ma nawyi kama ma baba en ma nawyi kama ma ɓe ɗiɗono imma goto e maɓɓe ma ɓe ɗiɗonon wota wi'amɓe yoweten no bis ma ɗum eɓe e moɗi eyo e sahabaɓe yeeso ga hay wuɗɗugol nduggu yeeso yummama e baban amanaari ko nene daɓen wota ñaɗamɓe wowlamɓe konngol teddugol wowlamɓe konngol teddugol jippinanaɓe gabi tawgol moyera mbimana ta townu balaje maɗen yani yeeso yummama e baben ma ɗum kaka yurme goɗɗo toranoɗaɓe a waɗanaɓe du'a allah yurmanalam yummange baben am wono ɓe ne'irnonan komi fayi ɗum tawi miɗo hatton jini e maɓɓe kono miɗo andintina on ɗo tumuɓe wotere nde karmo ko ɓe andintini kala haykuɗo haqqe allah on hojjata haqqe e yumma e bandi wimi kala haykuɗo haqqe allah neɗɗo wanninɗo ɗayamirore allah
nela rewata anda hajma jangata dina o si a goɗɗo habbike o no waɗi birrul walidain aɗa ɓiƴi ade hey ono woɗɗodiri e ɗum wimi si goɗɗo haykata haqqeji Allah mo hocca haqqeji maɓe makko kala mo yiɗa no wakkili no ɗaɓɓita ɗo de ko honno yimma e ben tendinirde ndaaru amankatamo ka juuɗi amankatamo ka jangeteɗo amankatamo ka waajete فالرب جل في أولى قرن في هذه الآية بين توحيده والإحسان إلى الوالدين الله تبارك وتعالى bakindiri e oɗo aya hakkude womtindingol mo kañum e moƴƴagol faade jibinde ɓe walidayn al ummu wal ab فدل الإمام الباري سبحانه بهذين الشخصين العظيمين تندني دو يوتره يمرغول الله تبدو تغورن سنيدو لابدو ebedo yimbe dido mawnu be dido huma sababa wujudina fi hadhihi alhayat ko yumma e be woni sabu wodede meden en dan do gonda bada mashiyatillah ba wodede Allah tabaraka ba mudu Allah tabaraka taala ko yumma e ben Allah wadi sabu yo goddo woden ka aduna do ba wonde Allah muyi garamo ko be wi hal ta'rifuhuma ya akhi goto kala do landade da kude landan to do waru ankal landoda ene ida andi yumma e baba e ma anandu gon badin ko danede ko balede ko moro kinalde awa ko towbe welode madum o nadu ene wi gol hal ta'rifuhuma ya ay hal ta'rifuhuma ya akhi ida andi haqqeji de ida andi ko hombe ni bewi wa huma walidaka alladhan ko be woni yumma ma e babe ma bendido taiba litartaha be tampi be ronki fiya foto wa jaa litashba be wela fiya haru wa sahira litanam be henkini be ronki ɗanade yay calu gite nangi ɓe fiya ɗano kam awsahta thiyabahuma fama sa'ima wama sahita ko laabi jeru tuninɗa conci ɓe yaahi barakallahu fik joni ɓa heɓi benke a heɓi hoƴƴudu heddudu keɗ a heɓi reedu joɗidu a heɓi dense a heɓi enɗi jenu a heɓi yani doole falaje juuɗe laabi jelu tuninɗa coñci ɓe bal yafrahani bi khuruji ma fi batnika min bawlin wa ghaib akramakumullah de sa yiɓe weltora yani yaltugol ko woni ka reedu ma kon bawle e ko hina bawle o wiyeten kabine kon wa yahzunan kamɓe ɗiɗo yimɓe suno bi adami khuruji ma si reedu ma yoori a tawi nabo deru bogol no yoori o resaki bibin taɓe an hay si ɓe joƴƴini siyonwal tew conci wuppete ay goɗɗo taw nde mo jeeya taw tarduɓe ɓe ko kontugol moƴƴere ko waɗani taw yumma makko taw babe makko taw oɗo taw no jeeya tarduɓe ɓen taw an taw kontugol moƴƴere ko waɗanɗa ɓen ɗa hajjinoyɓe ahi hay sa bambiɓe jogi bi ha kiikiɓe a muɗike ɓe jogandema jemma ka futuro heewi ha weeti a yoɓali foofango maɓɓe wooto kamɓe yumma mago ɓe sowinoma ko dongal hongal wayi wa sowande si ɓe jooɗi ɓe tooli ɓe rondi si ɓe dari ɓe rondi si ɓe waali ɓe rondi si ɓe ñaamude ɓe rondi si ɓe rondi ɓe rondi kala ko ɓe woni wadde ɓe rondi ko dongal hongal wayi wareeɗu kala aɗa ngal wallintake debbi jeenayi
wimi no jeeya e tardu gongol jeegol e luttituɓe ɓaawoɓe tawgol fof acci ɗum wigol daragol seeɗa konta ko waɗani yumma mum e baabay a haɓɓay dara ko taw lutti tande taw ka tande ma o wifa dow fo yiyam hammuhuma sa'adatuka anta ya walad himɓe maɓɓe ɓen kamɓe ko malal magal si tawi ko ɓe henkino ɗanoɗa ko ɗum ɓe waɗanaɓe si tawi ko ɓe henkino hiiri don tawa koya fijo an ñalluɗa naade ɓe wakkiloto ɗon kadi hiiriɗude ɗo ɓe huɓɓinani lampe ma ɓe huɓɓinani torso wonon ɗon ɓe ha jara la yubaliyani bi cheyin badaha ɓe haccaka hayyo huude sina malal magal ya welto ya haaru ya ɗano ya kala ko tawata yiyani saadatuka malal magal aga hawa hammuman hande ma we buy ɗo sinnona ɓiɓɓe ɗum hande ko patron ɗo sinnona ɓiɓɓe dépensiji ɓiɓɓe fereji ɓiɓɓe hanno harayno ɓen ko patron jogui otoje yeɗɗu jogui juuɗi yeɗɗuɗi kono ko ɓe heɓi kon fof ko ñamirte ɗum wa juuri joni marata karamo koɓe firoɓen ɓe naati firangol ɗen aya o wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah mo andi ari ko ayije ɗen qara'naha sardan en jangi ayije ɗen tartilan rewninirgol ayije ɗen sardan jokkiɗira ay ko wiyete firo qada amara allahu ibada allahu yamiri jiyaɓe makko ɓen amran maqtu'an bihi yamirore taƴirande sikke sabu muɗum bi alla yabudu wonde o tawi rewde illa iyahu si wona kanko anda wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidayni ihsanan ay wa amara aidan bil ihsani ila alwalidayni wal ihsanu huwa albirru wal ikram ɓe inni wo wigol ɗa kadi wa bilwalidayni ay wa amara donc kadi wa qada rabbuka an tuhsinu bil walidayni ihsana ɓe inni ko moƴƴagol e ma ko ɗum woni moƴƴagol e ma huwal bir ko ɗum woni ɗiggangol ɓe wal ikram e teddingol o kadi rawa muslimun an abdoullahi ibne mas'udin gomɗi fillike oɗo ceernojo hadife ma muslim ɓe itti e sahabiyul jalil abdoullahi ibnu mas'ud ko ɓe wiyete assabiquna al awwalun rijalul qur'an annahu no kanko abdoullahi ibnu mas'ud sa'ala annabiya o landino annabijo on sallllahu alayhi wa sallama ayul amali afdal no enen ɗo programme ji ɗi wawi ne lette ko tere gongo ɓuri laɓede ma ko makiti on mo ɓurata marsude ma ko pilasi on mo ɓurata awa moƴƴande ɗuma heewi kono landagol ko hon e gollal diina ɓuri moƴƴude ɗum woodi landotoɓe koye kono ɗuuɗa ay ko tefiro bada al imani billahi wa rasul ɓaawo gomɗingol allahu on e nelaɗo makko on ko hongal e gollal ɓuri moƴƴude kono min ko ngalɗinimi kon ka hamma wo a taway hokko min gonno howɗoy ɗo on tina yon ɗo probléme qala nelaɗo allah maki assalatu li waqtiha wayno probléme moɗanaɗo ɓe juulide ɓattade ɗum laaw ɗum nala sanni no wiya hayya ala sala hayya ala fala karamo koɓe ɓe wi'i
wonde maka ka noddinowo on ɓenna da'i Allah sallijo on no wiye da'i Allah noddowo Allah ɗo geli docteur Mouhamadou Ribari hafidahullah ɓe yewta fi fadlul adabe ndi kala boykituɗo sallijo noddinowo wo hara weɓi ko tubante sincuru kamɓe jannata to e dimas الملخص الفقه من الروض المربع nden deftere le say fawzan wattati ɓe wi kala boykituɗo sallijo andi ɗo wodi wiyoɓe imma sallay si nayla ma naylay si salla kono salli be wona nayla Allah wande hara ko sana ko yaga hara fijay ɓe maki kamɓe docteur Mouhamadou Ribari ɓe geli ɗon ɓe wo si tawiɗa fiɓi ɗum ka ɓernde ma ko sabotugol non ko hayfingol sallijo ko woya andu a heɓi bakkatu tubanteɗo kadi noon sallijo on ko dayi Allah wiyete noddowo Allah musidɓe enen goɗɗo no heɓa moyen argol ka juuli dayi to juulirde ɓattodirde e tarawo ara gara oto ma siko si a ƴettu transport siko otowal magal koya ar ɗum gara naata wigol a takkoto seeɗa yaha e ɓaawo suudu la sa hewtoy ɗon tourne ɗum ala julde nden e waɓutu mayre sinno jama on nootino hayya ala salati hayya ala salat de tande ɗo juuleteno haaka taraw o yiɗo ñande iidu julɓe ɓe ga sikkay ka nden leydi irtoya daareɗo ñande go o suumay ɓen kadi no tabintini sabatatil hujjatu alayhi fi on ɗum noon jaka hiɓe anndi julde jama ko waajibe hoore worɓe sey fawzani hafidahullah waraaɓe maaki lawla anna salata aljama'ati wajibatun la fa'idata fi bina'i almasajid ko gando haali hafizahullah wara ɓe maaki sinno tawno julde jamana waɗɗi ɗum la fa'idata fi bina'i almasajid on tuma nafoore ala e mahugol juuɗiɗo kullu wahidin minna yusalli fi bayti aw fi ma'malihi aw fi matjarihi o kada juulayɗo ka suudu mum ma ka gollata ɗo ma ka julotoɗo kono billahi alaykum ko jelo feƴƴata ɗo salli no noddin ko jelo feƴƴata ɗo imamu no juurude alhamdulillahi rabbil alamin o lappa moto makko mo feƴƴa mo lappa oto makko juɗɗogoy so stawide ɗa jentede laaɗo maaki afdalul a'mal ko sahabajo molanaɗo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ko ɓe wiyeteeri jaaru Qur'an ɓe nelaɗo maaki on faala jangirde deftere Allah nden node tippori nde koye juuɗe ɓe jango ko landi nelaɗo mandi sama kala yawtiɗo sahabajo landike nelaɗo landa nelaɗo jaabike Allah taga saba Allah tigi tabarakata zakka lisanahu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ayyul amali afdal ya rasulullah ko hongal e gollal hongal e golleji ɗi ɓuri moƴƴude nelaɗo ɓe maaki as-salatu li waqti aw fi waqti mandi huruful jarr e tatanawa ko julde nde nga waɗutu mayre ɗo e alandari ko ngoni juulalare men waɗa ɗo jama ɗimmo yo andi imamu ɓe nayo no wi jama on ko jama arano kara imamu Malik imamu Abi Hanifa imamu ɓe nayo wa gayru ko ɓe wi julde jamaɗen ko julde aranere nde sakkite amma mowodirgoɗa ɓen ko ruhsatul lil mutaakhirin kono ɓayinayi programme fiya wonde e yaade programme meɗen on hande ɗo ko fi birrul walideyn kono ɓa ɗum ukkitike nder gaka as-salatu li waqti hande sen yewti ɗo fi salatul jamaa kambaji ko jokki ɓe juulata julde jama e moƴƴereji ko juuɗoɓe julde jama
mari atawa itana bimola naji do puri avio yan wole hole su qala Abdullah ibn Mas'ud wa ma kuntu thumma ayyu refti kadi ay si hawri fe'i junde denge waktu mayre ko hondu kadi yala sallallahu alaihi wasallam be faaya qala bima birrul walidain digam dodi وروى مسلم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف من أدرك أبويه عندها الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة نلا مات ركك كنا هيوتي توتين لو يمم إباب عند الكبر ساغ نيوم أحدهما أو كليهما قد ما نجي دونون يقولي دا قد توتين لا يمم إباب إمود فيوندل نيوم بوندا دون قد ما نجي دونون و فلم يدخل الجنة nukubo falam yudkhilahu aljanna ina ngande onane ne baba na do ta aljanna kono be ay wonte sam mi gono ara ona ta de aljanna kanko hara o hebaadu moƴƴere ko waɗani ɓe yani teddinirgol hidom nafa ya karmo ko ɓe wi wo taw sika ardodiri e yumma ma e baba e ma naya wontu yeeso jogina ko ya wontu ɓaawo yaha seena maɓɓe o so gewti kadi nokku ɓanndi woodi woɓɓe bonɓe ndeeni acco maɓɓe akrama ɓe yiyay goɗɗo tum ɓe fuɗɗo sabotude wo kisa haande haɓidata e goɗɗo hewtu tum siɗa wonde yumma ma e baba ma a taway ɓe tum wiya ko baba e nanni ɓeddugaɓe moɗo bonaneedi en annda kisa si ɓe yawoto ɓe ɗaɓɓam ka ɓe yawo ma wiya ko biro amin waɗani ɓoosa wona yaacco a bonɓe needi ɓe yawoɓe noon wiyoya noon ko yummama ma ko baba en ina yahi ko yeeso kadi anda jogii becceɗe a yaha yaade on ne netteɗa ɓe moodi telanɗo on ne nette on ne nette onon ko ɓuyneɓe ɗon fii on ne jo anndi en siwa yaade ay ko gonga ma ari ko ɓaawo maɓɓe ngo woni bala woni otowal ma hiya anndi ko kamɓe bambayno on tuma a wiyayno yaati yoɓe tinno نعم رغم عنه قال أهل اللغة يمكن لغة عرب بي معناه في رنون في أمر رغم وذل هوي وأصله أصل رغم واللصق ko wien ndirkike ma on nete dasike anfuhu kinal makko ngal بالرغام الرغام هو تراب مختلط برمل كمبولا دي جلو دي اجاري لكن المكو كالداسك بولا دي جلو دي اجاري والمعنى أن بر الوالدين تبتينو دي غانغون نيني بابا عند كبرهما ساغا نيوما بكامبي دي هو ضعفهما أو ضعفهما إلا في نلوه والمحب بالخدمة إجرانا به يانغانا غور كوركانا غور أو النفقة ما ديبانسو غور أو غير ذلك كنا نتتعي صفة الله سبب لدخول الجنة نبقى سبب نادخل الجنة والفوز ما نقوم في الآخرة كالآخر فمن قصر في ذلك فقد خسر خسارة كبيرة ترى رأس الإنيب ديبانسو غول يمم يبم كوركانا غول يعني ونندي يو اندو perdi mau awa wiide do ngamara on leydete toggu sapu maro ko soda nedda wala ta ya de manata ma wana
o yande no dogi ɓe acci mawɓe muɓe fuu yo jooɗi ɗo ɓe yango ton ha ɓe yanganino keɓe ha ɗum jihad ko amɓe hoolorno an ara jooɗo gara no faydina golle kadi kendeje wonɗaga e fuus sina on ɗum ambutoya sesarde o andi docteur Mouhamadou Bari hafisahullah warahi ɓe maka makuji haray wona waccugol ɓedi kono tasko ɗo ɗo wosi o yewtiɓe so taskike makuji maɓɓe ɗin o yahay ɓe fotta ɓeɗi o kala tana o andi tummodira molanagal wande wani dara ɗo 2006 karamo koɓe fof moɓe dira ɗon andi jemma o fo ɗo mani ka 2006 ka weeɗuɗa kako min tumanitiɗi o ɓe makuno ɗon kala probléme mo yiɗon waɗi kala yiɗon ella kala nde yiɗon ngappu kala ɗon andi ɓe wawi pular moƴƴa kala nde yiɗon honno innete awa honnote ɓittande waɗi wo andu haray ko fasadi tarbiya hay e goto diwata tarbiya o yaha wonoya karamo kojo ma wonoya lanɗo ma wonoya mawɗo borteɗo ma wonoya pattoronjo hombo wawi diwde tarbiya ya cikkoyo lanɗo hombo wawi diwde tarbiya ya cikkoyo karamokojo hombo wawi diwde tarbiya ya cikkoyo pattoronjo hombo wawi diwde tarbiya ya cikkoyo mawɗo ha borteɗo ɓe wi kala nde yiɗa probléme waɗi ɗum andu ko needi boni fasadu tarbiya ɓe maaki wo wonugol ka saare ɗo ñente moƴƴo ɗo ɗum ɗo naka ɓiri am ga woni ɗo mi wande ni bindidi to ko mam en no jeeyi amanatul ilmi nisbatul qawli ila qaili no jeeya e hoolare gandal ngal jambugol konngol ngol faade wuurɗo ngol wona ya faami ko an wuurdigol sanara woni tadlis yo anndi docteur Mouhamadou Ina Souleymane ɓe maaki wo ko condition ji nayi woɓɗo wawata wonde ka saare ɗon tawa imo ɓurtini imo teƴƴi wonugol ka saare no mari condition dara si tawi hiɗa timmini ɗin nayi mi andas ko nayi ko joni konta ha kami gayni woma ha kami yejjiti sakkitorongo ara nun ɗum taw ɓendi premier condition arano wawgol ma wuurugol ka saare tawa a tedday a wonali kallun ala mawla a wonali dongal yani ɓe bakodirɗa siɓɓe maɓe ɓe heftuɓe maɓe o a wonay gandu ko arabu jannguɗa ko français jannguɗa siko anglais jannguɗa an a wawai wuurude ka saare ara wonali dongal go ɗiɗi ɓe inni woma wona lanɗo kadi wawai wuurde ka saare ɗo ara wonali dongal go ɗiɗi tati ɓe wii jomirawo meetier no kala meetier siko karo wandilta siko moƴƴingol dande siko suudugol baafe yani kala siko a mécanicien jo siko a chauffeur jo kala meetier siko a teelajo kala yani onenete métier an kadi a wawai wuurde ka sa waɗi sa jangi métier o mo jangguɗa ko kataɗa o woɗay hatto jinoyɗo ñande goo e métier ma o ka on ɗon kadi so yiidi an kadi ɓureere ma nde fatay ɗo o yiya joni ko sattini ko naaki e to ɗen tun ɗo hara konten ha fof heƴa ɗo ɗi kuɗo tawi kontu ha lutta ɓe ala ɗo ɗi ɓe maaki naya ɗum ɗum e sakkito ɗum ɗo wona jomiraɗo mana wona jula jinɗo ɗum ara ala fiɓaɗo ala je ngabbelan ɗo ha mi ara an goto yiyata magasin ma on ko makiti du yiyata ko an goya naya jeeja tumonete joni a joɗɗini oya o nenete a honɗo yaadimo andi woɓɓe goyno jogi ɓe jokkite ɓe tawaɗa an tigiɗa jeeja ɗayiɗa ñawde ante oyano habbire ɓakkeyɗa wi o jooɗana jonnimo nder amara makite amara place amara fo ɗum waway jogiɗo rasul maali hoore mananko on kadi waway wurude ka saare ganndo ɗo fillito lanɗo jomirawo métier jomirawo mananko julajo wona jula jinda ma kadi wiimi ko julaade jomirawo filis
yaha o soodoya o adda o saado sooda saado wona ya jinda wo ɓe wi wo ɓeeɗo wosi tawi wo kala tawɗo ko e ɗiɗo alhaaliji nayi woni oɗo wawa wuude ka saare ɗo ara wonani dongal goɗɗo hara o tampani hara o jaa saare o yaa wosinaa ɗum ɓe addi ɗon misal mo aray werde ma nden haray ko to ɓeyni wo ko imma kado seere ma kadey seere ɗum ko ayde ma dongo kono wo sa wi'i a wonata e siinuji ɗiɗi kaka siinu tammu a wi a wonata ka dow seere ɗum ko domal a wonata ka ley seere ɗum ko ayde a wi kaka saare wonata ana noon ɗi condition ji nayi wiyaɗi ɗo wano haray kono won sattinde ani noon wonno haray awa ne nette hara yette baɓɓe ma kaali kamɓe ɓarinda ɗum ɗo wonne nette so wattani hilla ɗum ɗo wonarete probléme allah no si adi ɓeɗo taw probléme tuma fottuɗo wo e ɗeɗo taw gara kono wowɗaɗa oɗano fokkiti ka biro mum oɗano fokkiti ka golle mum oɗano fokkiti ka golle mum ala no yiɗa ha ko gayiɗa goɗɗo ari taw ɗumi o woodi déserte tan no wuuɗiro kadi o faala wowde kawari o tawi no wowde o yatami wowdino ɗa joni mi ƴetti ɗon keɓaɗa o wowday kadi kanko ka o tawi no wowde o mo jooɗi tummo wowɗa ka o tawi no wowde o mo jooɗi tummo wowɗa kaari no mari kaari mara kaari no janga kaari janga kaari no reɗi famudi kaari weɗa famudi kaari no hokka kaari hokkata kaari no laami kaari laamade kaari duwa laamade kaari duwa ka laamade ka ɗen am eyi am kadi ko honto konteteɗa ceerɗo sa a fonti yimɓe ɓe an kadi ɓe konteɗa haray وقد قال صلى الله عليه وسلم لنا لك دماغ رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما رواه الحاكم وغيره لنا لماكي حديث امام الحاكم وغيره في الدي ولا يجب من ديدو اتكره مابbe yani on nete wela ye Allah on wela ye jibinde ben dido tikkere Allah on tikkere jibinde ben dido bi maana si hawri atti aweltili yumma e baba e mara aweltili Allah si atikkini yumma e baba imma andu hara yatikkini Allah fabirul walidaini fardun kabirun fi dunya wal akhirah ene ɗiggangol nene e baba ko malore mawnude ka aduna e kalahara wa uququhuma ƴaggangol yumma mum e ɓen mum husranun wo ko perdi yani mubinum ɓanguɗi bal huwa min akbaril kabairi kama aslafna wono ardinirnoɗen noon kama jaa fi lhadithi alladi rawahu lbukhari wa muslim ɗon anni hadith hecciɗo oɗo ala haray إمام البخاري مع مسلم في اللي وروى البيهقي ونقل إمام البيهقي السنن الكبرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة هوني وندما إني أوا تاتو بنا تتعدى أي مع الأولين هم سيركان الله تبارك وتعالى يأكل جلدا وعد منهم العاقل والدين تارك الصلاة مشرك تارك الصلاة عاقل والدين بإن بيدو نحن تعالى والعقوق أيها الأحبة يقبونغول كونو يوم سيبه يدابه ضابطه وين tabitande munde mande munde kama qala ba'd ulama wa numakil yoga e karamokoɓe ɓe huwa ma yata'adda bihi alwalidan ko konko lorritorta konko hino lorrora yumma e ben aw ahaduhuma ma goɗɗe maɓɓe ta'diyan hara ko lorra laysa bini wona lorra kadi wonduka e koyera fil urfi ko anda ay ko tawira fi urfi nas
ko yimɓe ɓen anndi kon ka chatmi wano yennugol wana wiye ko nanndi ɗum bal nassa baduhu iniyo ga e maɓɓe kamɓe kanamo koɓe annahu no ubuɓu on yajibu ala alwaladi annahu no fi woni yajibu ala alwaladi no waɗɗi e dow ɓiɗɗo on an yuɗi a walidayhi nde o ɗoftoto yumma makko e baabe makko fi kulli amrin e kala fi'aake yani yuhsadu lahuma on fi'aake ɗon tawa heɓoranay ɓe kamɓe ɗiɗo yani ghammun sumnu bisababi tarkihi sabu attugol mo kanko ɓiɗɗo lahu o fi'aake ɗo ay koyte mimma laysa fihi masiya aranna ka woni yettugol Allah tabaraka wa taala arana ka woni yettugol Allah o yoni haray o ɗofto yumma makko e baaba en makko kala fi'aake mo tawata heɓoranayɓe sumnu si o waɗaali nden ɗo hunde si tawina ka Allah yeddete mo babul birri ihwatul iman ɓe inni damal iggere nden ɓe siɓɓe gonɗinal waasi on ɗum ko yaajuɗo yadkhulu fihi tawadu lahuma ɗum no naata yani e iggere nden tippitana golɗe wa du'a'i wa du'a'u lahuma du'ana golɗe qala ta'ala waqfid lahuma جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي ألن لهما نويننا بكم بدو جانبك بنج معه متواضعا كأتيب بتيد متذللا أرقها حال ما هرق أتيب بتني لبيت كوي كنكنني لبيت متواضعا لهما متذللا لهما من فرط رحمتك إمبرت فإنتنان دي يرمي لما دين إياهما فادما بكامل وعطفك عليهما نوى نوى بكامل كامل نوى إدوما بكامل وارفق بهما يعني وننتي نوى قلن دي قول لما بكامل نوى نوى بكامل newoɗa e gollodiral maɓɓe ngal yani newanoɗaɓe newoɗa siɗa gollodirde e maɓɓe masalan addi goɗɗo to tawi on andi nawruɗo e nayeejo emo ala emo janga ino hoyi gadi aɗoɗa tugamo toonda ko ɓaami janga oɗa kadi wiya ko ɓaami ala oɗa kadi wiya ko ɓaami sella oɗa kadi wiya ko ɓaami nawi ndeɗa gollodira e ɓe a waɗa e doyi kanyaɗanɗa mo ala o amar ɓaynayi ko ɓa damay kanyaɗanɗa mo janga o ɓaɗa jangi o yettoma ko ɓaɗa jangi o jangi kanyaɗanɗa mawɗo o a kecco wayay ko ɓa ɓe nawyi anga nawyani kanyaɗanɗa laamaɗo o am ɓe innayi ko ɓaɗa laami ko non on innete awa waɗi o lahuma toranoɗaɓe mbiyani yarhamahuma allahu nde yurmeteɓe allahu on ka rahmatihima wano ɓe yurmenoma noon ka rahmatihima wano yurmede maɓɓe nde laka wonandema sahiran ko a pay kum indama kunta muhtajan lahuma ei tawi goɗɗo no yaha ɗo leyɗo porto hayka mawɗo mum ɗo duuɓi sanga nde haton jinnoɗa e maɓɓe ɗon andi ɗo pay ko hay ko waɗa e mum intel si yumma makko yahi ɗo kamɓe niɓɓoy ɗo wara weɓi to mum kisamo fo ɓiɓiɗade ka ɗon andi arɗo wonko adduna so addi si honɗude so addi biskiti honɗuɗo ene nena ka onon tigi ɗon andi tawi mbotoɗo yaha ɗo hay ka mawɗo mum accaaɓe ma yara tappita ɗo naggi hirsa no minna on nende te koɗo woni liggal ngol nene mum e baba en mum argol soodanaɓe kilo hum tew yorna ɗon ɗufanaɓe ɗon on nende te ɗuɓe junja ɗon ɗo ɓuuri accugol haa ɓe maya ɓe wullane ɓe wulla ɗon on nende te faade ma ɓe wulla ɗon tampere haa ɓe feƴƴina ara hirsa ko makko wurɓe ɓe welnanta naam wa min albirri aidan ayyuha alahibba ko ono yo ɓe yiɗaɓe tarku kulli ma yusijuhuma attugol kala ko fiddinta ɓe
tawata igol do radio mu ma dum telephone banta sono di don ya ver non inete tawde maɓɓe ɗon on inete ko ɗinƴi ko noon e ɗen ɗingol ɗana ibn abbas radiallahu anhuma ƴente abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma oɗo o wi la tanfod thawbaka fa yusiba bima al-ghubaru wota wuttu concol magol yeeso iɓaɗani wuttirani ha nduddu ko wuttuɗa kon yaha yummama e baba wa qala urwa oɗo kadi o maaki la tamtani oɗo karamo ko wiyete urwa o wiwata haɗito an shay'in ga e hunde a habba hunde kamɓe ɗiɗo ɓe no woodi e karamo koɓe e maakuɓe si a ɓornike ɗo dolo a fokkitiya babal ma wi ko on faala yaltir boya gorko mum si ɓe ari ɓe inni ɓe faala werdu koɗo ka suudu ma si tawi na ƴetto piiji ɗi yaade on kadi batte mi anda son faami on e nette haray ɓe inni wo koya werdu par ce que andi joni kadi ɗo e heeɓi ɓuraade a wernay ɗo goɗɗo ɗo imbi madina ɗo ɓe werni ɗon goɗɗo ari so nene sayimo allah no seedi ko mira bon tum hamdindinta ja ko bani jaga moto ɓe ano ɗon yama haaji arani ɗi hononde teeɗi mo kuuɗo mo tunka uytuno geeƴi wuri o acci ha e 2 heures de matin o udditi ɓaafe ɗe o ƴetti moto ɓe ko mamumo nanka ɓeyita ɗon hakkude timbi madina e mamu o andi siba ɓe hoɓɓe ɗo aray ɓe wernugonɗa ɓe ɗo kadi ara wiya laafiide i joni ko ɗum waɗi faydi en katindirino en fo en hulidiri goto hoolaki o fo yiɗa wonu daara joni a jannguɗa e alqur'ana a wenna ko ɗum waɗi joni a suusata ma waajoni irtijani tumde nan ɓe ton kakal kumbile mon on wono ustas ɓe ko noon kadi mawɓe winde ko dow maako ton ɓaasi goɗɗo wiiɗo ko mi wonɗo ko nan min nayi da jam eyno ɗon bindi ɓa ko tato haalata qala allah qala rasul qala ulama la fay simi wowni ɗo ha e 22 ma ha janngo bindi o yetanaɓe ɗo baabe amma pisina hara kono ngesa remirde eno nayi monnir eno dammikol wir e ko honno tiga aawe ɗum ɗon mi heggay e ma ema ɓe yino ɓay ko wakkilo jam haray ɓe holli kadi wondema kala ko tawi wonaya haƴito kala hunde a habbahu nde ɓe kamɓe ɗiɗo ɓe wa yadkhulu fihi aidan no naata e ɗiggangol bilwalidaini ihsanan wonde al ihsanu ilayhima bilmal moƴƴorgal e maɓɓe jawdi ndin waɗanaɓe jawdi goɗɗo allah wulliti ka nelaɗo onni wo baaɓe makko no fiɗɗinimo wo toujours ɓe landade mo jawdi ɓe landa ɗo e nelaɗo maagude kodi o ko waɗanɗa baaɓe ma no fanɗi ɓe wi anta wa maluka li abik anta wa maluka li abik moƴƴoran goƴƴol waɗaɓe patron arana tuuti kamɓe kadi koye a okkorɓe koye a okkorɓe sa jonniɓe ɗo kamɓe kadi ta joni ɓe watti okkorde arana so ɓeeɗi ko ɗo ɓe arane na ɓe heɓi ko ɗo ɓe arane waɗanɓe kamɓe kadi hara ɓe famodira e jifam ɗum waɗi karam saria islam on sar'ini zakka kay la takuna dulatan bayna al aghniya fiita batoromɓe ɓen tum mon kamɓe kadi hitande kala hitande ɓe itta ɓe sowna ɓerɗe miskinaɓe otoje labaɗe ɗen parfenji uroji ɗin gesneriji jalbuɗi ɗin honno e nette maafe hoy uro hoy koy ɗum ko sunnu hitande fof ƴetta seeɗa jonna miskinaɓe ɓen sowna ɓer koy koy kamɓe kadi ɓeɗo kori oɗo zakka ɓeɗo kori oɗo kanko kadi ko arata o itta e zakka kono geli ko honno zakka on ittirte suuɗanaka mbawon kam ko konaki ɗo wonɗo a jonnete zakka jonka ɓay ha nawya ara ha jonka jonneteɗo zakka e an joni a jonnama zakka a duuɓi sappo aɗu an an kadi ittude zakka
Umar radhiyallahu anhu fa idza ataytumuhum fa'ghunuhum siwon jonna be zakka andine haray wal khidmati kur kana gol kona e do goddo portinkino do ya fuuta masalan on wonde e yewtide fuuta ko ton jibina de jandude maskatu rasina ko ton jibina mawɓe makko ɓe baɓe makko ya sokku aram kinati ɗum biro makko ƴetta tan ko waliya ɗogoya tawi mo jooɗi ɗon mo jorka tan anga tarti ɗum wa ziyara e yawgol hiwroɓe bal hatta bi ziyarati man yuhibbuna hayyagol hiwroɓo ɓe yiɗi wa hatta ba'da mawtil walidi aɓawo feƴƴingol babajo on fa inna shakhsa yuthabu bi ziyarati man kana alwalidu yani ya wadduhu si neɗɗo yahi hiwroyke on mo baba en mum yiɗuno ɓawo nde ɓe maayi o wadde ɓeɗo baba en ma no yiɗunoɓe no teddini ɓe ɓe seeɗotoɗo ɓe hiwroɓe baba en ma feƴƴina yaha guggana hiwroɗaɓe ina mari bana وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم بجليك وإنك لا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر البر أن نجيا إكو أولي مولد إيجاندن كو أولي موجود إيجاندن أن يبر الرجل لإيجانتا gorko ahada wuddi abihi yimɓe yiɓɓe baaba e makko ɓen ba'da an yuwalla ay ba'da an yamuta ɓaawo nde baaba e makko mayi ayyuha al ahibbatu qad balagha ash-shar'u fi at-tawsiyati bil walidayn gonɗi yottini sharia on e wasiya gongol e nene e baaba wa amara bi-istimali janibi al-lin واللطف عند مخاطبتهما ونهي عن إيذائهما konon ɓe inni o sharia on yottini wasiya on e yumma e ɓen e yamirgol gollitirgol bange newende nden e ɗatere nden saaga nde ɗa yewta yumma ma e baba e ma si fama e sahabajo kadi si yumma makko noddimo himo woɗɗiti o nottako kaw ko yottugo heña heña wara hata ko maɓɓe na labbayki ya ummaya labbayki ya ummaya saudi ɗo no wodi ton ɓe sappantema ɓe inna nder mamlaka fop ala ɓurɗo oɗo ɗiyani o nenete ma ala ɓurɗo baben o ɗiggangol yumma mum yani teddingol yumma mum kaɓe hammi wo ɓe lunnotoɓe ɗon andi ton ko ɗon sendidirte karamokoɓe ɓe kañum maati e mawɓe maɓe e lamɓe ɓe onnay nette kaka ɓalawal ɗo ɗum nete karamokoɓe kaka ɗum e onnay nette yumma ma e baba e ma a lunnoto ka jungo ɗo lunnoɗa ka o kayiɗa goɗɗani lunnike jungo ko lunnike hottani ko babe ma kayiɗa wawi o lunnike ka tumbere hoore o andu ko karamokoɓe kayiɗa wawi o lunnike ka ɓalawal ɗo o andu ko lamɓe ɗum noon na hadise goyi koko min yiiri gite handi sendidiron hadise ƴeɗe goyi min yiiri gite amen ten ndaaro weynata joni usaden ɗo to hadise on na hadise ɗi haray ɗo on tigi wattana hilla nde no yewta yumma ɗi wattana hilla nde no yewta baba e mum o anda gore ma e baba e ma na goo barsi gona lam yurahis yani sharia on newnali fi adna kalima min kalimati yani at-tadajjur at-tadayyu yani konguɗi ɓittere ka qawli uffin lahum wigol busma bis faqala azza min qa'ilin fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima fa idha kana min al-uquq titawi lati kala jaa ɗiggu gongo e jaggu gongol wondema
an yaqula alwaladu nde ɓiɗɗo on wi'anta li ahadi walidayhi goto e yumma makko e baba en makko ida talaba minhu shay'an si ɗaɓɓirimo goɗɗum uffin haray wus tadajjuran minhu ka ittagol immorde e makko yani fa kayfa bima zada an dalika honno on ɓeyduɗo ɗon yani kayfa biman yashtumu waliday ko honno yennowo baba e mum ma yumma aw yadribuhuma ma biya ɓe kamɓe ɗiɗo naudu billahi min dalika to gaylitagol men ɓe wi waylun lil aqi thumma waylun lahu subhanallah ɗum ɗo ko bone bone molanaɗo tana molanaɗo wonani o nenete oɗo o nenete ƴagganɗo yumma mum e ɓenmo waqad rawa alhakim fi lmustadrak anna rasulullah sallallahu alih wa sallam qala kullu dhunubi yuakhiru llahu minha ma shaa ila yawmi alqiyama kala dhunubaji ɗin allah on no nenna bone majji on joddi majji on joddi allah on no nenna immorde joddi majji masha allah hunde wo ko huwi ila yawmi alqiyama illa uquqil walidayn si wona ledde ƴaggangol nene e baba fa innahu yuajjalu ɗen ɗon ledde hino yettinane li sahibihi yani al uqubatu fi dunia fayri ɓeyni kayfa ma taamalta walidayka fa hakada yuamiluka awladu kayfa ma taamalta fa hakada yuamiluka tullabuka gollondirɗa yummama e baɓe mawɓe e maɓe ko noon gollondirotema no gollondirɗa e karamo ko mawo ko noon taalibaɓe maɓe gollondira karamo ko ɓe wi tato si teddinima ko a teddi tato si yawikema ko a yawa sonnajo ma o e gueɗaljo ma o e taalibajo ma o si ɓeeɗo teddinima ko a teddi si ɓeeɗo tato yawikema ko a yawa falhadaru lhadaru ihwatul iman min al uquq haray on rentinama yomo siɓɓe iman immorde ƴaggangol nene e baba wallah allah bibirri lwalidayn fa inna fi dhalika annajaha walfalaha fi dunia wal akhira ɓe inni andu woni e ɗiggangol nene e baba daɗal ngal e malal ngal ka aduna e kalahara wa barakatan fi dunia wa fi l akhira e barki kad aduna e kalahara albaraka ko ɓe indi alkhayru ida zada ala alkhayri fa tilka baraka aw ziyada aw nenete dawamu lkhayri aw istimraru moƴƴere si ɓeydike moƴƴere fa tilka baraka moƴƴere si duumike fa tilka baraka moƴƴere si yaari yeeso fa tilka baraka haray ɓe inni ko noon haray mo siɓɓe tedduɓe onde watta hilla wa sababa ɗum ɗon kadi wona sabab lil risqi yani ɗiggangol yumma mum e baaɓe ɓe weltanma ɗum wona sabu yaajugol arsike woni taysiri l umur e newagol fiyakuuji ɗi wa sababan lil futuhi ɗum wona sabu wonande udditale ɗe udditale moƴƴereji wonayɗin ajiri hada huwa ahammul matlub heɓugol joddini janngo yawma alqiyama wa darajat e darajaji towɗi ka aljanna woni noon rasu mali l insani yawma alqiyamati hasanatuhu hoore manan ko neɗɗo fof neɗɗo janngo yawma alqiyama ko moƴƴi makko ɗin haray hande sen peesidiri ɗo ne Fuuta Jallo no wuurinoɗen ton ɗon haɗi hakkude aade e mawɗo muɗum e hannde enen no wuuri ɗiɗɗen ni tawi e ɓiɓɓe men no yuɗi hari si mawɗo ndaari pay kum mawɗo haray to anndi ko watta ka kum gollay ñallal ngal fof hari si goɗɗo mawɗo heɓi fayɓe tato pay koye ɗiɗo e goro e jiwu haray o fowti jiwu ko muna e ƴooɓoya pay koye teenoya leɗɗe ko nene mum defira teenoya kara ko janngina ka duɗal yaha huɗo yaha soppuru yaha honno hene tewi golla golleji ɗin fof hippa gerto naada dammi jiwon humoya ñalbiɗi ɗowtanene mum ɓirgol mi sikki enen joni ɗo ko jiɓe ɓe pantaɗoji yaafo a sikkude jiwo si waɗi pantaɗo tokki rasta a sikkude o lawƴanaynene mum ɗum waɗi probléme ji ɗin ɗo hande enen hari lawnu ko ɓurɗo jogaade ɓiɓɓe wo ɓuri fowtade enen ko village
haray hande e enen ɗo sa wattani hilla a ndaray tawa ɗuɗo hino yurmi tawa kala mo yiiɗa goyi ko ɓurɗo jogade ɓiɓɓe ɓuri o ɓuri jogade ane mimi sinno hinano honno ene te probléme won hande mo yiɗa ɗo hokkata haray ɓe toro Allah tabaraka yo Allah andin en haqqeji mawɓe men ɓen yo Allah andi ɓiɓɓe men ɓen haqqeji meɗen aqulu ma tasmaun hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana lande ala faalaɗo landaɗo docteur Mali Sabakar. اللهم صل على محمد وعلى